Andeng ba nga pamilya ng Diyos, mitipon-dipon damungan, king lagi ng ipa, ang boning anak, ang boning manalay Espiritu. Amen. Ing grasya ng ginudamong Yesu Kristo, ing lugod ng Diyos, at ing pamakiyagom ng manalay Espiritu, manatili yasanang parati kay kayongan. At kaya ka antimurin. Pakamalan kong kakalukuran at ing oras at ikyantala ring aliwang sala, bukod kang Kristo ing tune suluna ning biyatamo. Kimit mo kapagkumbaban ka na kandalang enit sisyan, ling sablata mong kasalanan at aduan damo king Ginoo, ing kayang kapatawaran. Iyag kastaya po ngenig may ginanagnaning kapanisyan. Magpumpisal ko, King Diyos, ang mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling ni kasala kong bina, King isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Uli nita, ipanigapo ko kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karin sablang anghel ampon santos, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko, King Diyos, aginuta mo. Ing Diyos, sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatao daring kasalanan damo, idala na katangan sana, king biye alang angga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Manalangin damo. O lubos mayupayang iba, Kristo ng anak mo, mi katawan niyang tao, alang-alang kay kami,
At may daon niya king templo. Itimawa no sana ring puso mi king pamikasala, at iyatad na kami arapan mo. Itingan po aduan mi king kapamilatan ng Kristong Ginume. Amen. Pamamasang iba't king libro ning propeta Malakias. Ngana ning Ginong mayupaya, iparalake keka ingka kong tubod, bani sa diyane indalan para kako. At ing Ginong kekong panintunan, biglayang datang king keyang templo. Intubod apag nasan yung akit, datang niya, at ibulalag ni ingka kong kaasunduan. Dapot, nino ing malyaring makapibata, king Aldo apanyatang na. Nino ing malyaring makaligtas, potang lontone. May ngariya king matapang asabon. Mangariya king api, adadalise king bakal. Datang niya bang manukom ayan tiing taong mamino at daralise kimpilak. Nung makananong daralisaya ning platero impilak at ingginto. Makanyan mo naman indaptanan ning tubod ning Gino. Dalisaya no rin pari. Bani dalaro king Gino. Retang karampatan na yain. At dingayin na daralara ding memalen ning Huda at ning Jerusalem para king Gino maging karapat-lapat lakeya antimo king milabas sa panahon ing amano ning Gino. Salamat, King Diyos. Dalit a pakibat, ing pakibat tapo, ninuwari iting ari ning ligaya, iti yaing Gino. Ninuwari iting ari ning ligaya, iti yaing Gino. Ding pasbul ning syudad amatwana, pakabuklat yun nala, uling lungubya ing ari ning ligaya. Ninuwari iting ari ning ligaya, iti yaing Gino. Ninuwari iting ari ning ligaya, alang aliwa nune ing Ginong mayupaya, tagumpe kakamtana, king marangle ning gera. Ninuwari iting ari ning ligaya, iti yaing Gino. Ding lumang pasbul ning syudad, pakabuklat nala, uling lungubya ing ari ning ligaya. Ninuwari iting ari ning ligaya, iti yaing Gino. Ninuwari iting ari ning ligaya, ing Ginong mayupaya, yaing ari ning ligaya. Ninuwari iting ari ning ligaya, iti yaing Gino. Talakad tapo, ban parangalan. Second reading pa po. Pamamasang ibat, king sulat karing Hebreyo. Antining ding sablang anak kaamanwana, tawala, meging tawaya naman i Jesus. Kalupa na lang ating laman at daya, may kiwangis ya karela, at may kirake king pangatawra. Bangkanita king kapamila taning kamatayana, akalupa ning kamatayan daring tao, akwaneng asintang ing jablo, amaki kayo pa yan king kamatayan. At bangkanita, akwana lang atimawa, retang mayalipan king kekaban ning biyera, pauli ning takot da king kamatayan. Masalang bina king aliwaring anghel, ding seupana, nune, agpang king sasabianing kasulatan, sa saupana la, reng palipi ng Abraham.
Inya kailangang binaing makiwangis ya karing kapatad na king sablang bage. Bangka nito, yaing maging tapat at mapamakalulurang mata sa pari, king kasuywan ng arapaning Diyos. Makapidawon sakripisyong kapamayaran karing kasalanan do. Nga nawari, ngening niya mismo may subok yaking tukso at kasakitan. Inya ngeni, malyari na lang asaw pandet ang aliwang daralan king tukso. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Talakad tapo, ban parangalan ng maya pabalita. Itangan po, metong asulu, ban ilantad me ing dalan mo karing hentil, at ban mo niya dangal king balen mong Israel. Ingino manatili ake kayo, At kaya ka ang timurin. pamamasa king maya pabalita, agpang kang San Lucas. Ligaya kaya ka, O Ginoo. Miras singaldo ban atuparan dari Jose at Maria, ing yuyutos ning batas ng Moises, at gampanan ning seremonyas king pamaglinis. Inya delare ing anak king Jerusalem, ban idawon de king Ginoo. Iti ing makasulat king kautusan ning Ginoo. Ing balang pangane lalaki, kailangan niyang mitalaga king Ginoo. At mentala naman ka rin ban midawon sakripisyo, antimo ing yuyutos ting kautusan ning Ginoo. Kaparis apati-pati o kaya adwang bitsyon. Ating meto nga lalaking manoknangan ka rin Jerusalem, ing lagyuna, Simeon. Metong yang taong mayap at makitakot king Diyos. Panayana, ing pangaligtas ning Israel. Ing banalay espiritu at tsukeya, pepabalo na kaya ning banalay espiritu, ing eya mate, hanggang ene akiting Kristo ing pengako ning Ginoo. King agyag ning banalay espiritu linubya Simeon king templo. Inyang ding pengari ng Jesus delare king templo bandaptan ding yuyutos ning batas. Kili kaneng Simeon ing anak karing kayang takde at pasalamat ya king Dios ngana. Ginoo paboren mo ning painaway ning kekang alipan, ngening tiparan mo ning kekang pangako. Ikit na namurin ding matako ing kekang pamagligtas, akekang sidya, para king harapan daring sablang bansa. Meto nga sala apakilala king kekang dalan karing pagano, at munye dangalan karing Israel, akeya kekang balayan. Mi pamulala laring pengari na ning anak king sinabi ng Simeon, tungkol king anak da. Binendisyon Simeon, at nga nakang Mariang ima ng Jesus. Pinili ning Diyos iting anak,
para king kapahamakan at king kaligtasan daring dakal king Israel, makatalagayang maging tandang ibat king Diyos. Dapot ding dakal a tao, libakande. Makanyan mi bulalaging iisipan daring dakal, ating kalungkutan na kasing taram, ning meto nga sundang, sugata ning puso mo. Atin mo namang meto nga propetisa ka rin ning lagyo na Ana, anak ning Phanuel, ay bat king tribu ng Aser. Metong yang babaeng tutunang matwa at kayutos ng 7 banwa ning asawa na. Kay bat may balo ng 84 a banwa. E bitasang mama ko king templo. Aldot bengi sasambaya king Diyos, king kapamalataning pamagayuno at pamanalangin. Kaya't ang oras muna mangita, di natangya at pepasalamat king Diyos. Migsalita ya tungkol king anak para karetang manaya king pamagligtas ning Diyos king Jerusalem. Inya nga to paranda na ing sablang aduana ning batas ning Gino. Migbalik la Nazaret, Galilea, ing balendang Tibuan. At ing anak, may ragulya at meging masikan, may biyasaya at ing grasya ning Diyos at tsukeya. Pakamalan kong bininyagan ning mahayap ng balita ning kagatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Mayapayabak po kay kayong ang sabla. Mayapayabak po amo. Pabustan niyo pong kaniting Domingo, mag-aral ta pa pong bagya, titak, kaniting kapag masusyanda mo. Ingawsan tamong pangadaw na ning Ginong Jesus king templo. This Sunday, we celebrate the feast of the Lord's presentation in the temple. Adwala pong kutang, ding malyari tamong dinan pansin, at pakibatan kaniting kay katamong kapag masusyan. Mumuna, tungkol yaking naning pagmasusyan tamo, nganing Domingo. Naning pawaga na niti, naning payabot na niti. At obat pagmasusyan tayo iti ngeni. Mumunang kutang, tungkol yaking nanong ing pagmasusyan tamo. Kadwa, obat awsan tayo pong kandelarya iting Domingo. Obat mamendisyon tamong kandila kaniting kapag masusyan tamo. Nano kaya yung sangkan? Mumunang pakibatan tamo, yapin po ing mumunang kutang tamo. Tungkulya, king nanoy ting pagmasusyan tamo. Naning paganakana, naning payabot na, naning pawagana. Baliyo po karing Hudyo, atin la pong adwang ritual, kay ba't na pong mibayit ning anak. Atin lang adwang ritual, nagagawan ding Hudyo, kay ba't nang mibayit ning bingot, mumuna. Ingawsan tamong sirkumsisyon na, o ing pangatulina ning anak, ketang kawalunang aldotwa. At tatandanan nyo po, ing anak dari Zacarias, sampoy Elizabeth, Juan Bautista, inyang kawalunang aldo tuwang San Juan, naning Guevara, Pepa Tulire. Nepo, sirkumsisyon. At aliwa mong sirkumsisyon, kasabi na po niti, kayag nananing pangatulina ning anak, yapin po ing pamamye lagyu mo naman king anak. Inyapin inyang masirkumsisyon niya, Juan Bautista, nung atatandanan nyo, inyang simbang benge, dininandya mo rin pong lagyu, ing lagyu na Juan nga ng Zacarias. Ewa rin. So, 8 days after birth, the rite of circumcision and naming was undertaken. Kadwa, ing pangadaw na puning anak king templo, kailangan niya iti karing Hudyo. Nepo, itang pang 40th day, itang kapat apulong aldona tuwa, ning anak amibayit, kailangan niyang idawon king templo. Lalong-lalo na nung iti anak yang pangane nga na po ning ebanghelyo. Ingkutang, obat
kailangan niyang idawon king templo ing anak apangane. Bakit? Impong pakibat, uling paniwalan da po kasi ring Hudyo, ing anak apanganing mi pagkalub karing pengari, bandine ni nga pong Ginoo. Ito'y pag-aari ng Diyos. Nung balikan tayo po, nung lawan tayo po ing matuwang tipan, nepo, ing matuwang tipan, ing Old Testament, inyang ding Israelita, inyang ding Hudyo, nepo, inyang atsula king Ehipto, may nga matelangan po kanita rin nga nakapangane at ding seserang animal, ding tao Ehipto. Inyang dumahalan niya yung anghel ning kamatayan. Ning kaya pa panalben tayo iti balang maleldo. Nepo, karing telebisyon damo. Inyang dumahalan yung anghel ning kamatayan, balang bale. Bukod mo po, kabud mo po. Ring Israelita kanita o ring Hudyo kanita, bukod mong ila ring mikabos kanita. Bakit? Uling atin lapong kiskas adayang animal, karingasyas daring pasbol daring karelang pibale-bale. Kaniti, panwalan da puring Hudyo kanita, namiligtas la ring anak da, pauli na ning Diyos. Niligtas na ring apong Ginoo, kinabos na ring apong Ginoo. Itiya po ing sangkan, inyapin, balang pamilyang Hudyo. Darawon do puring anak dang pangane, king templo. Uling isipan da, reti, edo bandi, ring kayang pengari ni nune, iting anak kapangane, bandi na ni nga pong Ginoo. Uling inihingat ne, kinabos na laking kamatayan. Kailangan daw pa mo pong at busan de, di po tang darawon dala, king templo, nganapin po ning ebanghelyo. Malino yang mipasyag, makanano ralang at busan, makanano dalang at busan, ding anak dang pangane, ring pengare, kapamilata na po ning pamagtagulaling, pamagdaon king templo, nga na ning ebanghelyo, adwang paris apatipati karingatinan, at adwang paris apitsyon naman karing kalulu naman. O itapuing mo munang sangkan. Kadwa, king aldo mo rin pong iti, king kapat apulong aldo na tuwa, ning anak, ing pengaring babayi, ing ima, nepo, ban kanita maging malino ya mo, king balang metong kaya kata mo, kailangan niya mo naman pong muntaking templo, ing ima. Ban kanita, daptana, ing rito ning pamaglinis king sarili na. Uling ing ima, kay bat ng menga, nakpanwalan daring Hudyo, kayag nasan niyang daya. Inyang tuturing da king pengaring babayi, king Hindu, king ima, marinatya. Inyapin, kailangan niya pa mong dumalan kaniting rito ning pamaglinis, kaya kitang pang 40th day na ning anak. Kasabi na niti. Inyapin po, pansinan nyo po. The fourth joyful mystery is the presentation of Jesus in the temple. King mumunang Konsilyo Vaticano, during First Vatican Council, iting presentation of Jesus in the temple, o pangadaw ng Jesus king templo, ede po awsa na presentation of Jesus in the temple. First Vatican Council, ingaus da kaniti nanuya, the purification of Mary. Pero during Vatican II, ngeni, nepo, kay katamo, may palitan niya iti. From the purification of Mary, may gawayang, the presentation of Jesus in the temple, naning sangkan. Uling burida rin pamuntok king Santa Iglesia kanita, na hindi ng tamong pansin niya pining makapadurot king meging biyena ning Ginoo at alikang Maria. Nepo, inyapin from purification of Mary, kaniti, gagamitan tamo, yung kapata misteryo na ning tula, yapin po ing pangadaw na, ning anak kay Jesus, king templo. Uling burida, ring pamuntok tamo kanita, ing di ng tamong pansin, yapin ing makapadurot, king biyena ning Ginong Jesus. Nung makanyan, ing fiesta tamo ngeni, payalalaya king balang metong kay katamo, na itamongan, bandi nakatamo, ning apong Ginoo. Bandi nakatamo ning Diyos. At uling bandi nakatamo ning apong Ginoo, buri nang sabyan nita, ingatan nakatamo, si Sese nakatamo. Kadwa, nano po nga ustamo kaniting Domingo ning Candelaria. Nepo, Candelaria. O ba't mamendisyon tamong kandila? Kay ba't na po ning homilya ko? Mamendisyon kong kandila kanyan. O ba't tausan tayang Candelaria iting aldo, iting Domingo? Bakit? Naning sangkan? Uling prominente la po kasi ring kandila ka rin kapag masusyan tamo. Kaniti po, kaya beya king mising pamamendisyon kandila, naning sangkan.
uling ding kandila, payalala dereti, pawaga dereti, na Jesus yang sulunan ning yato. Megad tatagon ko po, balang Domingo, ning Paskong pangasubling mebye, at inyang papasyaging pastol, ewari, king kapamilatanan ning dalumdum, naning sasabiana, I Kristo yang suluning yato, naning pakibat yo, salamat King Diyos, salamat. Ding kandila, kabang makasindila, deti papasyag tamo, ni Kristo yung sulunan ng yato, magdalang salaking balang metong kay katamo. Inyapin po may ramdam king ebanghelyo mismo. Kang Simeon, natin niyang sinabi, Simeon yung akit ni anak. Darawon dering kayang pengari king templo, nanong sinabi na, kinilik niya Nepo, at atin niyang sinabi, ikit ke ing meto nga sala, nga na, apa kilala ke ka karing pagano, karing hentil, nga na, a light to reveal you to the nation, to the Gentiles, nga na, tunepin, ding kandila, payalalala, pawagala, nareti, Jesus, yang suluna, ning yato, ning biyeta mo, inyapin po, ako po may ragul ko, karing matwa, daramdaman ko, karing apo ko, kang ima ko, karing pengari. Baliw po rin kandila, like balo nung hanggang ngayon palagi gagawan tapa. Potang ating kalamidad, bagyo, sinjan nyo la, ting may benditang kandila, ngara. Ne po, uling deti ilang pananggalang tamo, laban tamo king nanamang sakuna, kalamidad king biye. Potang daralan ko ang problema. Kapag subukan kimbiye, kabang mga di kayo, karing pibale-baleyo, sinjan nyo la, reting may bendisyon kandila. Bakit? Uling deti, pawagada, na Jesus yang sulu, magdalang sala, ban may kabus siya, ing balang metong, kaya katamo. Pota pong ating masakit, king pamilya tamo, deting may bendisyong kandila, mabendisyong kandila, sinjan nyo la, sinjan tala, kabang mga dita mo. Napansinan nyo po, balang kapag masusyan tamo, ala namang makasanding kandila. Karing sakramento, siguradong ating kandila, pakasindila, binyagya, ang gaking kamatayan, at yung kandila. Bakit? Uling ang gyangking kamatayan, kimpaman yung bling mebya, king kasumangi dabye. Jesus, payalala na niti kay katamo, na ingginong Jesus, yang suluna ning biyata mo. Tunepin po, ing kandilarya, ing kandila, sala, ing daralana. Ing kandila, biye, ing pawagana, kalupa na mawaring Kristong, sulu, ning balang metong, kaya katama. Talakad kawan po. Deta pong ating dadalang kandila, pwede na pumunta kaya nga para pabendisyon. Pabusta nyo pong lapitan da kayo, ring altar servers tamo, ring KBS, ban kanita, ikayong ating daralang kandila, sinjan doreti para king pamamendisyon. Ing ginuman at iliyake kayo, At kaya ka antimurin. manalangin tamo.
Ginong Yesus, ika ing sulu ning mabilog ayato. Pupurianda ka at aduan mingan tabayanan mo sana, ring takbang mi aldoldo karing pamibiyabiyeme. Saupan mo kaya sanang lugod kaya ka, at sumuyo kaya kang mitmong katapatan, at mamusan king krus mi aldoldo kaya bemo. Kaniting kaurasan o Ginoo aduan mi kaya ka, ing bendisyonan mo ngan sana, reting ganaganang kandila, at bustan mong parati ng paganakake kami, king ika ing sulumi king karalumduman, at talapaglualumi king panganib, at ing magligtas ming Ginoo king balang oras. Ginong Yesus, pupurianda ka, at ang panganan ligaya, uling ikay ginumi, ngenit manggaman king alang angga. Kayang kewani busal naning yaku man kaya munge kana papa tutu. Ipasyag daya pungening kay katamong kasalpantayanan, sasalpantaya ko. King Diyos, ipang mayupayang tutu, linalang king banwat yato, at kang Heso Kristo ang anak ng bugtong aginutamo, pengagliking upayaning banalay Espiritu, mi bayit ka Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi paku king krus, mete at mi kutkut, tinipaya ka ring mete, king katlong aldo sinubliyang mebye, pepay ta siya banwa, makalukluk wananing Diyos, ipang mayupayang tutu, ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mukum karing mabye ampon me nga mate. Sasalpantaya ko king banalay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding santo, king pangapatawad daring kasalanan, king pasubrirang mieding mete, at king bie alanganga. Amen. Pakamalan kong kabatad, miyabe-yabe tamong manalangin ngeni kang Yesus, ingke katamong malunusan, at tapat amata sa saserdote, ing sulu ning biyatamo, amalyaring sumahop karing kapatad tamo. Karing balang kayo doanan, ngayongan pong maniga po, Ginu ipakit mo ke kami, ingke kang sala at lugod. Ulitan niya po. Ginu ipakit meke kami, ingke kang sala at lugod. Baning kaya katang Ginoo, tanggapano ring anak, agyamang alang mi pakilala karela keya, manalangin taking Ginoo. Ginu ipakit meke kami, ingke kang sala at lugod. Baning kaya katang Ginoo, tanggapano ring pengari, agyamang elamig tagumpe, miyatad ka ring anak da keya, manalangin taking Ginoo. Ginu ipakit meke kami, ingke kang sala at lugod.
baning kay katang Ginoo, tanggapano ring masulong na king edad, agyamang era pa akikilala ing talapagligtas, at epo may katagpong kapayapan, manalangin taking Ginoo. Ginoo, ipakit me kaya kami in kang sala at lugod. Baning kay katang Ginoo, tanggapano ring sablang balayan, agyamang alalang kamalayan, king tulang si Diana para karela, manalangin taking Ginoo. Ginoo, ipakit me kaya kami in kang sala at lugod. Baning Ginoo, tanggapano ring sablang Kristiyano, agyamang may bigulang payaslag king kayang sala, karing sablang bansa, manalangin taking Ginoo. Ginoo, ipakit mo kaya kami in kang sala at lugod. Tanggapan na sana ning Diyos ing kapasalamatan dari Evelyn de la Rosa, Max and Susan Herana, Josuel and Jonel Pamintuan, Rosie B. Pangan, Ampopoy Bert and Del Flores. Paraking personal kayaduna ng Leila Abiog, Paz Suwing, Mary Manette Pineda, Baby Liam Samuel Cristales, at Joseph Russell Santos. Paraking malagwang kapaldanan dari Ines Sunga, Anita Teodin, Richard Cabalya, Alvin Pineda, at dinganggang kamag-anak at kakaluguran tamong masakit. Paraking ligtas sa pamaglakbe ng Jerlan Cro T. Katap. Paraking alanganggang kapainawan daring kaladwada din Norma, Maria Virginia, Marcelo, Dolores, Roman, Fernando Barameda, Aquilina Pineda, Ernesto Manag, Amado P. Garcia, Cesar Gotianco Sr., Juan Ballesteros, Hilario Tahu, Alberto Ibarrientos, Maria Reyes, at ding hanggang kaladwa king purgatorio, manalangin taking Ginoo. Ginoo, ipakit mo kaya kami in kang sala at lugod. Ngeni po adwan taming sarilitang kapagnasan. Ginoo, tanggapan mo sana reting kay kaming panalangin, kilub niting banalakarin na nanungno kadina tangban makitabno kay kami. Ipakit mo saning kay kang lugod karing sablang inarap mi kay ka o ginume, ngenit manggaman king alang angga. Amen.
Manalangin kayo kapatid, bani kaya katamong daon, matanggap ya, harapanin Diyos, ibang mayupayang totoo. Tanggapanes haning Ginoo iting daon karinggamat mo, king kapuri at ikaligaya ning kayang lagyu, king kaya katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Ginoo, tanggapan mo reti ngayon na yampang ng mitmong tula ning kaya kang iglesia, uling king pangatupad ning kaburian mo, ing kaya kang anak, dinauna, ing kayang sarili anting metong, akordero nga lang pintas para king biye na ning yato. Itingan po aduan me, king kapamilatan ng Kristong Ginume. Amen. Ing Ginoo manatili ake kayo, At kaya ka antimurin, iyat na yoring pusuyo, makayat nano king Ginoo. pasalamatan dayeng Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid, Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dagang barati, at numan karino iba Diyos kingalangang gatlubos mayupaya, kabang pagmasusyan niya iting kapigaganakan king Nuan a Birhen Maria. Yang Birhen ay anak ng babae ning Sion, aking pamanupad na king batas dinauneke kay nganak na, ing ligaya ning balayan mong Israel ating sulu na ring sablang bansa. Yang Birhen akasaop king tangkamong kaligtasan, amidahon keka king alang pintas sa kordero, ing mi sakripisyo king altar ning krus para king keka ming kaligtasan. Yang indung Virhen amagtamasa kaniting anak ning kanwanan, may lungkot king ula ng Simeon dapot metula, king balayan mong linwalban sa lubungan ing kayang talapagligtas. Ginoo, kakit mi ing kay kang lingap king pamisan metong ning anak at ning ima, king dali serang lugod, king metong api rakayan dang dusa, king metong akapagnasan mamatula keka, king tulami, daralit mi ing kekang ligaya, kambering sablang koro daring anghel at ngamingang kakanta. Tunay kapin banaloibay, kay banipataning sablang kabanalan, ulinita pagparalambume, ing pabanalan mo sa nareting ayin king espiritu mo, banbaragya kami malyarilang katawan at daya, ning ginuming Heso Kristo. Bayi ami daon ko sang loob, king pamaylasat kamatayan, kinuaning tinape at pepasalamat yakeka. Piraso ne at binyene karinggaying disipulo at ngana. Tanggapan niya iti, ikungan at kanan niya, iti ang kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay Badningapunan, ginawa na yung galis, pasibayang pepasalamat kaya ka, at binyaning galis karinggaying disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikungan at minumko kanide. Iti yung galis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at talanganggang tipan. Ami bubu para kaya kayo at para karing sablang dao. Ban keta may patawaran na ring kasalanan daptan niyo iti, bilang kapi gaganakan kanako.
King misteryo ning kasalbandayanan. Inyang ini gaganakan mi o iba yung kamatayan at pamanyubli ng bebya ng anak mo. Darawon miya keka iting tinape ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talaga darapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming bagamwa mo, kingi kami ngansa ng may sulusulo, king katawan at dayang Kristo tipu na kaming anting metong ning banalay espiritu. Ganakan me o iba, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato ban meganap yaking lugod. Kambe ng Francisco kay kaming Papa, Florentino ing kay kaming Obispo, ipasyanin kay kaming Obispo emerito at ding sablang pari. Ganagan mula naman ding anak mong Dinorma at Ernesto, ay naus mong meko nakitiking yato. Ngantining king binyag metela kambe ng Kristo, mirakayanan la naman sana, king kayang pangasubling mebye. Ganakan mula naman ding kapatad ming bebay nawan at manenayang subling biye, at ding sablang meyango na biye. Tanggapan mo sana, king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alang angga, ban kaya ng Maria, ing Birhen induning Diyos, kambe ng San Jose, ing kayang malugod at tapat ay esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, isan Judas Tadeo, ake kaming patulunan, at inupad king malmong kaburian king keka baning panawon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kekang anak. King kapamilatan nga kambenat kaya ibang mayupayang tutut kagum ning banal ha Espiritu pupurian nakat parangalan manggaman kingalan hanggan. Andi mo pong anak ng inambun, ingay katamong malugod agino, maus tamong enikeya karing amanong tiro na kay katama. Ingkaya yang
Ikabos mo kami o Ginoo king sablang marok, malagot mong ipagkalubing kapayapan king banawon me, ban king kasaupan king kang bakalulo, parati king mikabos king kasalanan at may ligtas king sablang galigaligan, kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan king panyatang ng Heso Kristong kay kaming talapangabos. Uling kay kaying kayarian at ing kayupayan at ing ligaya, manggaman king alanganga. O Ginuming Heso Kristo, sinabi mo karing kay kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiye ko kay kayo. Emo sana babalikdan din kay kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan ing kay kang iglesia, at pamayapan me ang ponbilugan agpangking kaburian mo, ikang mabibiye at magari, manggaman king alang-angga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo manatili sa kapilanman kay kayo. At kaya ka antimurin. Ipakita po ngening misasan medong damo king kapayapan. Kapayapan po kay kayong sabla. Niyo ing sulu ning biyeta mo Yeso Kristo, ing kordero ning Diyos sa milalako king kasalanan ning yato, nuwan laring mayaws king dulang ning kordero. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ka, dapat ikas miyayang amano mo, kumayap na ako.
Manalangin dama. Ginuti paran mo ing kapanaya ng Simeon, a emete, hanggang mi kapribilehiyong manakit king Mesiyas. Manano na sanang iting pamakinabang, iganap na ing grasya mo karing kaladwami, at isadya na king salubong kang Kristo, potang datang yaban idala na kami king biye alananga, uling iya ing ginumi, ngenit manggaman king alanganga. Amen. Siklawud tapo para king panalangin. Oratio Imperata. O Diyos ay pami, lalapit kami keka, kaniting pamangailangan mi. Adwan mi keka ing kambilan at ingatan mo kami, laban king 2019 and coronavirus. Ame kamatena at pepasakit na karing dakal. Ipanalangin mi ing grasya mo, para karing tawong mitutukan mag-aral nung nanuya iti, at nung nanu ing panibataning ting virus, at ing sakit adaralana, at nung makananuyang mikakalat. Abayanan mula at ituntun ding gamat at kaisipan ding matenakan king pamanulo, pamipakayap, bahan makakasuyula karing masakit, kambening kabyasnan at malasakit, at ding gobyerno at pribadong ahensya, asukat manintun panulo at kapaldanan kaniting epidemya. Ipanalangin mila retang miyawan na, kumayap lasanang malalagwa. Pagkalam mo ke kami ing grasyang magobra, para king ikakayap ding malda, at ing makasawop karing atyu king pamangailangan. Pagkalam mo iti, king kapamilataning ginuming Heso Kristong anak mo, ang mabibye ampon mag-ari kambe mo, king kametunganing banalay Espiritu, Diyos manggaman king alanganga. Amen. Banala Maria, induning kapaldanan, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Talakad tapo para king pamupos sa bendisyon. Ing ginumanatili ake kayo, At kaya ka antimurin. ito ko yoreng buntukyo at manigapu king bendisyon ng Diyos. Manano na sanang ing Diyos, aking kapamilataning pangainduning Birhen Maria, pinawi na ing dalumdum daring may labas sa panahon. Pasalano sana ring kaisipan nyo, king aldo ning hustisya. Amen. Manano na sanang ing Diyos, sa mitubod king kayang anak, anting talapangabos ning yato, iubog nung pasibayo, ring pusuyot kaisipan, king wangis ng Kristo. Amen. Kalupan ng Maria, inginduning kabyasnan mitmong kapasalamatan nyo sanang pibulayan karing pusuyo, ing makapagmulala ng kanwanan ng Diyos, at tatagpuan kang Kristo at king wanaindong Birhen Maria, ing uliran ning kekong pamibiyebye. Amen. At bendisyonan ako nga ning Diyos sa mayupayang tuto, ing ipa, ating anak, ating banalay Espiritu. Amen. Ing Santa Misa miyampang ne, umen ako ngan ngeni, king kapayapan ng Kristo. Salamat, King Diyos.